Ebu Bekr, radijallahu ta'ala an, kavalem, vladingja samo duj berš, palo so Resule alihi salam, e dunja na kля. Pa kole su vakti dokov sine halifa, o narodu tari Medina, pogodingja jek pari suša, šukipa, e puvna bijani, e puvna dela plodija. Pa muslimanja si neki bari potreba palo osnovna životna namirnica. Pa pazi ne navela haberići ko muslimanja tari Medina, kaj ani Medina avela jek bari karavana taru eftašel deve, hemondola eftašel deve i tane tovarime osnovno životno namirnicenca. Harđi soja bi omanuša, šajte preživinem. Kasta negoli taru Osmani radi Allahu ta'ala. Znači lesta ravela ik bari karavana eftašel deve tovarime habehem pibe. Pa kada šunge od trgovcija, o pazarđije tari Medina, sigarena hem trkinena pe, koji po angla lendar kavelđi ko Osmani, ne bili od ja karavana tekinel. Se kovakti taro bari suša neli, a kvaj taro pravo bogatstvo. Pravo bogatstvo kole se ko amangelate zaradini, pa veno pazarđije od trgovci, hem nudinena je Osmane. A kava dele ceno kva irini dele poput lesta. Pa kva dele pana poput. Pa kva irini dele duplo taro doa. Hem sa jarova poput hem poput pobari cena e Osmanese dena. Pa irino Osmani penela i si nekoj tumendar so dela poput. Pa omanuša pana poput maškar peste barar kerena ocene. Pa irino Osmani radijallahu ta'ala anha pale mi si nekoj koji tumenda dela pobuter nego li tumeno do vas onu dinena. Pa vela penđardo, pazarđija i trgovco tari Medina o Ebu Amr. Hema kerle se o Osman. Tuđa nea kaj na ne trgovco, pazarđija ki Medina, kova bidel tu pobutara kava nego li amen su tu kenu dinjam. Ilin Osman, no Wallahi si, hema dovajtano o Allahi. Eno me celo karavana davala hedija e muslimanenge tari Medina. Isto do ja rat, peđardo ashabi Abdullah ibn Abbas, dikela je pejgambere alihi selam kaj negoli, ko suno. Avende su pejgambere alihi selam ko suno, sar o pejgamberi sigari džava negde. Pa čavle Abdullah ibn Abbas, ja Resulallah, kaj sigarea? Ađa, te dikatu, amen poželinjam te šunatu te dikatu. Irino pejgamberi alihi salam, sine buču karu ravdo tegani. Lesiri koja sine ogrtači nesoro, taronuri. Lesere nanule i sandale taronuri. Buču kar sine u ravdo pejgamberi alihi salam. Pa ko pučiva tamo Abdullah ibn Abbas, ja Rasulallah, kaj sigareja, kaj džaja. Irino pejgamberi alihi salam je makeri džava, sigarava, ko bijav, taro Osmani radijallahu ta'ala anhu. O Allahi kabuli kerdja lesiri sadaka sulavdja, hem ole ženigja hulja taro dženneti. Mangena društvu taro melaikija, trudinen tumen, to veno kolendar, kola kulaven. Pa nema keram, nebitno da li od ovako vol buti jehari. Bitno je omanu što vol si klole sorovaste u lavi. Nikako matovao kolendar so ovastajste gime. Jer more sura islam, svako je gdive. Duj melaikija hulena tar je Havaj. Hemo sordi dova kerena. Ama jek tuke kerela dova, a oduj to protiv kerela. Pa ti, tari kasiri strana kao je. Oprudla rabbi i badar kerele soromali. Kasi, oko ako ulavi, oko adela, oko aso i tano pravdeva steso. A oduj to me negovala rabbi upropastine soromali. Kasi,
o qua so shkërtarini, o qua ka sorovastan oso stegime. Ko kramul në Allah e Allah e zogjel të prostinja mengem të menge,